kijang kachimit mi pinajok di purok supi nang kithe. Hamren town lakha pho awaralong self-help group atumpen kapang tir asai kideng. All Adivasi Students Association of Assam pen son thoma kemang pensi gonta ke thoma pharman dharna kangni. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arjuik tha birta angton pen non malom ni thompli arve ke jang chimit mi pin ajok dipurong supia longta ahin langkang lum kedam tang penang an aning kan pen kaprega dimalong si langgithi langkang lum thek pon longlong seta non ke bangadim kali inglonga tha kachibat klang dipurong supia longta langkang lum cheng pon bom tanglo lason si diputan pen piri market kedam atwar along langkili adong kapabi hegajok towar pi along matsi langkili langroi atibi mandetlo lason si dipua hiti head post office asa hema thengno along amata langkapali alangdong kavedada jok masa bag arve anta lang og kapangreng alang teng atengsi nangmanlo rong supi kapalang mi kason si abangke lang misenlo sita towar akrong along langkapali alang dong semarpon puasonte mesenji news text report Karbi Anglong live. मोदी कसों से सबका साथ सबका विकास अलम थे पिनिदेत अंकंग पियालों kapang thira amupen longri longpat aharchi kelar asonsi ku nopak thongprang ot kraipen hamren town lakhap hoaward ambinong along self help group rongar lo kapang thira sai kedeng pini hamren town lakhap hoaward angkang ambinong sarbang pho ka chuki marongar lo self help group atumpen ku nopak thongprang ot krai kapang thira sai kedeng pon thekpon long Lapuson ke pan kapang tirasai chirap chitu penjong si ang diang don pen claim chipaduk pon pulote rong rup lata kaching thurdun isi akeng kamlo mithanga rong ke klar abolon penjong si nangli ni libor ilo pulote mithanga hem adonri charkok kapang janga dor pen thangnat kachiprek dam avilo Ward Commissioner Dilip Hanse pen pherangke atuma phan kapachini pon atengke that Amran Town Committee Ward number 5 along Select Group Atungpan Mane awareness a program kipi la penke awareness a program kipi along la sipini Select Group Atung 10 Ward number 5 men atuwar kaduk ave la kapit klaria phan sipini kapang thai a program ta don ponlo सबका साथ सबका विकास पुकासन से परिवर्तन असरकार पेन डेडंकंग पियालों कि दोआरा दफान थान पर जुपन दे दफी बंगसोला अतेंग पेन सिटी टाउनालों पेन चेंगलोक रोंग रूप अतोक अनु हाइहुयालों अंता kapang thira sayalong kachirap chetu angthek apor pen apor along klanglo modi kapin khat alama teng pen rong रूप arlo self help group atu anta Karjuang tek pini jakhong ni phai crazy arni ada por phai sir campaign sai kapang chengalam rong mili self help group amai phu elish timu pi pen lam the ilitum arjusina sarkar pen ama la SG tum phan town pen mane rong aju am seta me kisaphan ai pu la so program nang pi pen ama nilitum pini tarik crazy ani bai sir campaign si nilitum la so program con chèn còn ít lực là rồi si mình self help group tụm ăn chính đúng Hansirong achili mate amu ave pulote kaprek along pen ki chortang aro ki som sitami reng thuun la pen kadok aviatum la son le claim sitami Hansirong la ki hanthor pu wai phet sata ki chomi sen ahan arvo la pen a theke jor ke nam la ke na hok ahi thia long ta theklong labang sohan kitun pen kichua tum du bon sitame ki e karche pen apar kichua tum si ong muajok ahut pen ahut ki kilong ki sung ta do labang sohan serong katiki ji aphan ki sung oke kali hanserong achili ka via tum sitame biria long ki e dun long ji aphan ki ong dung atum ki amusi keno bonta hithia long ronga tokpen hanserong athong lapen arbo ki chortang nang ki jor ki nampen arbo ki baitang athong puthot
biri along e dam pulote angkur bang pen arbo the long thuji tangte ko anahok ahok he alam arjusine kopia bahalo ne lapan kevera ke Good program pa. youth program laso krong punang laso bang ke war people ma Tabang war people. People. aprang pan lason mane arbo ke bai tang ha rit pen ke ban tang la ha pot ki lason aprang klem lo ma Lem lelang. enten non ha jong kar julong la so athong khram pot aku tu pen reng tu ji po alam bisas ma ke kroi do ma Ke kroi du. reng tu ji Reng tu ji. lason ke thek long do ma aprang pan Ke thek long lelang sanon la bai du bang ke pu. Kan long. Serong la ke han serong lo Karbi Anglong along ongdung atokanu along tame rid along katiki han serong polo so han serong la ke non akam kapi do tang mate ke vai tang lo la ki ditang non kitun ke dang arbo gado gove kang ke vai tang lo sitame isi manghume me abang ke Meghalaya along ongdung Karbi atum ada karpiang jasemet halada Karbi atumdo hala tumpen isi manghume me ka practice mate ke claim pon la hano ili tum non arjusna la ke kopi aja lo kopi ha hanserong la so hanserong kopi lo na le kam pe do yi ke Han gitu ni cholo. en ke non la ya arbo ke bai tang la penda ke war tang apot bang ke kopi lo kam pe do thi ke Itu mata arwah si padu tu po, aku cewai tu po, ate tak ate po, celong po. angkur cewang tu ji Angkut cewang suji. Aja tak hat si po hesta ki feng sigi oh. keren si ong de la kopi ni do bai ke pidun do ma la so la Avelo kapusum po. Thot po chok lo. All Adivasi Students Association of Assam AASAA ahinpen Pini Karbi Anglong Deputy Commissioner Asahem Athengno along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Phan Panong si Pinpur Alo Kapajirdam Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Phan Panong si Karbi Anglong Deputy Commissioner Arideng along Pinpur Alo Kapajirdam Bangso aning kanang bong Assam Arlo Kido Adivasi Aphan Inglong aso mate Scheduled Tribe Ajokong Piponangji Ti Tribe po Adimalong Adivasi pu Hokpo Nangji Bangso ang Thegaphan Ingdeng Sirkep lapen Ingdeng Kep Kacharli Alu along Boise Tramay of Hompu Paklang Ponangji Sa Abari along Narlosuni Saiki Klemanam Haruke Thomra Phukep Pabanangji lapen Karbi Anglong Arlo Kido Adivasi Aphan Longle Pata Pinangji Pura Pinpur Alu along Kihang Padupon Sarjip Kathar report Karbi Anglong Live Difu Pini prime time aberta bangke lapan sekang ton iglo domi thakme kardom